nta gutinda mu makorosi APR FC rayigosoye amakuru yose yivugwagamo inagahanza amakuru noneho ayunguruye yabanje isinyesha abakinnyi babiri ba Rayon Sport bari inkingi za mwamba iribanze yikuramo babiri kwanza babatika maze nkuremo babiri bindi tubiganire nyuma bamwita Bugingo Hakim yasinye amasezerano rwose mu ikipe ya APR FC yamaze no kwerekanwa nimero 15 yambaye mu mugongo ariko namenya amakuru yuko izi nimero bagiye bakoresha arizo kubafasha gusa kugira ngo bifotoze ariko ni n'imyenda babonye bisanzwe nyine babahaye yanditseho n'amazina yabo ariko ntabwo izi nimero arizo bazambara zimwagiye mubona hari abazazisigarana ariko hari n'abatazazisigarana bamwita Iraguha Haji yasinyewe n'amasezerano y'imyaka 3 rwose kuri nimero 21 mu mugongo ubwo hatagize igihinduka nawe muzamubona mu ikipe nako nta kintu kizahinduka yamaze kwemezwa nyine bidasubirwaho ikipe ya APR yavuye mu ikipe ya Rayon Sport ikuramo abo babiri yikoza muri police imanukano witwa Ngabo Nziza Pacifique umukinnyi mwiza cyane ukiri muto hagati kuri nimero 20 imanukira muri AS Kigali ikuramo umunyezamu bamwita Hakizimana Adolphe kuri nimero 32 muri kumubona ngo rwose ari kumwe na chairman w'ikipe ya APR FC aba bose basinyishijwe bidasubirwaho ikipe rero ya APR yabamaze kubashyiraho yashyizeho umukono ku masezerano n'aba basore ndetse yanaberekanye bidasubirwaho yavuye mu Rwanda ikatisha itike y'indege yogoga ikirere yikoza muri Burkina Faso niba ndi bubyite ko yakoze gapapu niba ariyo wakoze gapapu hano ndacyari kwifata bamwita Raouf Mamer Dao ku myaka 21 n'umukinnyi ukina asatira nagerageje gushaka no ku mpande hano mureba kuri channel yacu YouTube n'uburyo yakiriwe n'uburyo yajemo muri taxi eri y'umuriro ya icange kweri team manager w'ikipe ya Gasogi United w'ikipe ya APR FC niyo wagiye rwose kumwakirira mu kingoro ati kaze neza rwose mu muryango w'ikipe ya APR uyu Raouf Mamer Dao ku myaka 21 ukina inyuma ya barutayizamu ashobora no gukina aca ku mpande 7 birumvikana niwe wabaye umukinnyi mwiza wa sezo ishize muri Burkina Faso 2024 2025 reka turebe cyaje gufasha ikipe gusa kugeza ubu sindasobanukirwa nabonye abagenti be n'ibindi binyamakuru bitandukanye byatangaje ko yabanje gusinyira Singida kandi bakavuga ko yasinye mu buryo buri officiel n'amafoto twari twayabonye tuvuga ngo APR yatewe gapapu ubwo buryo byagenze sindabimenya nabonye ari kuvuga ko bagiye gutanga ibirego cyane Singida ibyamakuru byinshi byo muri Tanzania byabyanditse n'umu agent we ngo yabikomojeho avuga ko ibi bya APR atabizi ariko nta kuntu yaba atabizi so rero yasinye nawe amasezerano y'imyaka 3 nabonye ari umusore ufite muto utarakora ibintu byinshi ariko yasinye amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya APR FC umukinnyi mwiza cyane rwose ko bagiye bakurikirana uyu musore na champion Burkina Faso bese ni Nkaramini Yamare wo muri Afrika abantu benshi bamureba wenda urebeye no kuri iriya foto cyangwa kuri iyi video babanje kugira ngo umwana w'umukobwa wasinye ikipe ya APR ariko ntago ari umukobwa ni umujene ukiri muto cyane ku myaka 21 wasinye ikipe ya APR FC ubwo hasigaye rutayizamu nguteye ubwoba basigaje kwerekana mbere yuko berekeza hariya tekinike imyuga n'ubumenyi ngiro inzozi zawe zigatangira kuba impamo nanjye ndi TVET yes ubwo no gutegereza rero muri weekend mu mpera z'iki cyumweru APR FC zabiri hariya ku ivuko ku Murindi abantu bamaze igihe bajya kuhasura kugira ngo bare ko gahunda zimeze ubwo rero ko gahunda zimeze nta bindi birenze ibyo twababwira nuko umukinnyi we yamaze gusinya n'abandi bose bamaze gusinya igisigaye bana no kureba kuntu uwo rutayizamu azaza ameze none nawe tumufitiye amatsiko ubundi tukategereza APR y'umwaka utaha izabitandukanye n'iyi nuko nguko bareyo nshuti zanjye rero ikipe rwose yanyu iri gukora bucece itegura ibyiza komite ntabwo yicaye ariko rwose barashaka n'amafaranga uburyo ikipe yakwiyubaka nta mafaranga direct hari niko kuri ariko komite iri gukora ibishoboka byose ivugana n'abakinnyi ariko nyine birasaba kwihangana mutegereze rwose mubagirira icyizere muri Gorilla Alex Kirasa umutoza yongereye amasezerano y'imyaka 2 kugeza muri 2027 ikipe ya Vision yirukanye cyangwa se yatandukanye n'abakinnyi benshi batandukanye barimo Musa Esenu Kwizera Piero Kwizera Imana Onesime James yari umunyezamu Jules Stephen Boni ndetse n'uwitwa Ali bose batandukanye n'ikipe iyi ni ikipe ya Vision nkiri kuri Vision ariko namenya makuru ko witwa John Bosco Birungi wayobora uyo n'undi president wa Vision ngo arateganya kwiyamamaza mu matora ya federation y'umwaka ukurikiyeho ejo bundi rwose ubwo tombori zabiri nani hazaba hari kuba amatora nawe rwose ngo aziyamamaza
reka dutegereze uko bizagenda. Nsatira umusozo Habineza Fils François wari umunyezamu w'ikipe ya Bugesera arerekeza mu ikipe ya Midland tariki 3 z'ukwa karindwi hatagize igihinduka miliyoni 75 ku meza ikipe ya Bugesera ikazicakira. Igikombe cy'isi kirakomeje. Real Madrid yatsinze Man City maze guhana ikipe mu kanya. Mwanakurikiranye umukino hano rwose Edimo yawutugejejeho. Inyagiye RN ibitego 6 kuri kubusa. Nanjye bwa mukuri kimwe ni kubusa rwose. Nibyo ngibyo rero kanakire Jean Baptiste nkuru nziza avuye kudutegurira umureti adutambagize isi. Sibyo? Nibyo abantu baba bagomba no kumenya amakuru agezweho hirya no hino cyane mu bisata bigiye bitandukanye yaba politike yaba imibereho myiza y'abaturage udukoryo n'utundi tuba duhari tuba ducaracara. Amakuru yo ni menshi naza kubabwira ko ku munsi w'ejo ingabo zirenga 400 za Samidi RC zari Goma zaratashye nabwo ziciye mu Rwanda. Ndaza kubabwira uburyo ki abasirikari 7 ba Uganda biciwe muri Somalia. Ndaza kubabwira kandi ko umusaza wari umaze iminsi yarabuze yasanzwe mu Mukoki yapfuye. Aho ndaza kuba bamenya ni he ariko ni mu karere ka Rutsiro ubwo ni mu Rwanda. Ni mu gihe kandi amakuru nabonye ari ya Nyagatare rwose umugabo yagize atya bamufata arimo yihagabyize ku ihene bamuca 150 yonyine se nta kindi gihano yabaye yitanzeho 150 ku ihene yarimo yihakabyize rwose isirarangiye. Ubwo abantu baraza kuba bakurikira ibyo ari byo. Ni mu gihe kandi mu karere ka Nyamasheke umugabo w'imyaka 55 akurikiranyweho kwiba ibendera ry'igihugu. Amakuru yo ni menshi ubwo muri iyi weekend nabwo nababwira ko Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo yatangazaga ko barashe kuri Iran barashe ku birindiro bigira kuri 3. Ayo makuru nayo ndaza kuba nyabwira imuzi. Yes birumvikana ko amakuru ni menshi kandi rwose ni ama breaking news na makuru utasanga handi atari hano kuri Radio 1. Reka Jean Baptiste yabagezeho umushimire cyane Maxime maracyanakomezanya aya makuru Baptiste agiye kubabwira azajya acishamo mu buryo bwose bushoboka anagenda bibereka kuri channel yacu YouTube ya TV1 Rwanda. Ukomeze mugire ibihe byiza n'intangiriro nziza cyane z'icyumweru. Nari Fils Kabera Fidel. Whatever happens in sports. Throwing toward the end zone. The best in talking sports. Hear it first On Radio 1. Radio 1, 91.1 FM.